donc urumva intambara y'abatigre naho ishingiye mu yandi magambo mu gihe iwacu itandukanye n'iyo ngiyo donc nje kubisobanura niho rero itandukaniye n'iyiwacu kuko iwacu ngira ngo ijambo risa n'iritandukanye n'ibitekerezo za benshi bavuga ngo iwacu hari intambara mundegere neza nyazagira uzayumva akagarukira aho ngaho akavuga ngo navuze ko iwacu hatari intambara ariko mu yandi magambo iwacu nta ntambara ihari iwacu hari ubwicanyi cyo bita massacre kiganisha kuri genocide donc intambara ni mu gihe haba hariho umurwi runaka uri opose ku wundi ariko mu gihe ahagurutse inyeshamba z'ubwoko runaka zigafatikanya na leta y'igihugu donc n'ingabo za leta cyangwa se ingabo z'igihugu ndetse n'inyeshamba z'imvamahanga zikaza zose zifite cible ubwoko bumwe muri ico gihe ntiba bari mu ntambara ahubwo muri ico gihe baba bari muri plan d'extermination plan de massacre mu gihe ubona umusirikare w'igihugu ashobora gukurwa mu modoka convoy ari kumwe n'abagenzi be b'abasirikare bakorana musangiye inshingano bakamukuramo bakamwica abasivile abanyagihugu bagenzi be bamubona muri ico gihe uvuga ko bari mu ntambara muri ico gihe bari mu bwicanyi n'ubwicanyi bwateguwe buri gushigwa mu ngiro kandi burambye tutazi igihe buzanarangirira uri finance kandi donc bwicanyi burimo inyeshamba zo mu gihugu hagati bwicanyi burimo inyeshamba ziva hanze ndetse n'ingabo z'igihugu zose zifatikanyije nazo nizo narishaka kwerekana uburyo ki Ethiopia intambara yaho ari guerre civile kandi naho ntaragera ku iwacu guerre civile ashobora guprolonga igahindura izina igahindura isura mu gihe habayemo ama violence arenze n'ubundi muri guerre civile habamo ama violence mu gihe amakungu cyangwa se amahanga yinjiyemo nikikiye kintu ubuzi cyaranze Kongo twovuga cyangwa se ibihe bitangaje cyangwa ibihe byiza cyangwa ibihe bibi icyo ari cyo cyose cyaranze Kongo igihugu cyacu ni ikihe Kongo ifite byinshi biyizwiho muri domaine zigiye zitandukanye ariko ugiye uvuga Kongo izina rizwi mu ruhando mpuzamahanga umuntu wese ashobora kubaza kubw'impamvu z'ibikorwa bimwe na bimwe n'imitungo yibitseho amahanga yirukira ariko navuga ko igisasu carangije intambara ya kabiri y'isi cyatewe ahitwa Hiroshima na Nagasaki abantu barakizi mu Buyapani cyavuye mu kirombe cyo muri Kongo cyavuye muri kirombe cyo muri Kongo ni uranium yo muri Kongo ni kihe kintu uzi cyane nk'imurenge cyaranze imurenge batubwira kubijanye n'imurenge ibyiza byaho yo bavuga bitwibutsa urukundo rw'abatubanjirije rugenda rutituka muri no minsi bagataho urukundo rw'abasogokuruza ndetse n'abasogokuru bashakana ba data bagiriranaga ku buryo bagabiranaga ku buryo bahanaga ntibagire usonza ngo asonzere mu bandi donc ni bimwe muri ibyo ngibyo ikindi kintu umuntu yavugaho ni ubutumwa bwahavugiwe butavangiye bwari bukicuze bugifite umwimerere wabwo abakunzi b'Imuhera Studio turabaramukije mwebwe mwese mukunda ibiganiro byacu n'amateka y'iwacu mwe mukunda filime cyangwa se poeme zica kuri iyi chaîne yacu turabasuhuje cyane turabaramukije amahoro y'Imana bane namwe kandi turabakunda kandi turabazirikana cyane kuko mwakoze igikorwa cyiza cyane cyo gukora subscribe we wakoze subscribe turagushimiye nawe utarayikora turagusaba kugira ngo uyikore kugira ngo dukomeze dutezanye imbere twese kandi kugira ngo tugume twungurane n'ibitekerezo dukurikirana n'amateka n'ibiganiro by'iwacu na filime zigisha
byose ni amapoweme kugira ngo tugume tuzamure impano zacu twese. Hanyuma kuri uyu munsi imbere ya kamera y'Imuhira Studio dufite umutumirwa wacu twatumiye kuri uyu munsi. Ni umutumirwa udasanzwe cyane. Muramuzi kuri Imuhira Studio, muramuzi kabisa. Sinzi uko navuga ngo ni inzu y'ibitabo nk'uko umuvandimwe akunda kubivuga Dashimu. Ni inzu y'ibitabo koko, ni inzu y'ibitabo kuko ni umusore ukunda gusoma ibitabo cyane, nicyo kimuranga. Asoma ibitabo byinshi bitandukanye, amahistware n'ibindi. Kuri uyu munsi ntabwo tuja kure rero, ni muri uwo mwanya twamutumiyemo nk'umuntu usoma ibitabo, yobaza amateka amwe n'amwe, azi n'ibintu byagiye biranga ibintu, ibihugu, abantu, ibiki bitandukanye. Murabyumva namwe, ibitabo ntasoma igitabo kimwe. Ntabwo ari Bibiliya nababwiye gusa, nayo arayisoma, Bibiliya arayisoma ariko ntabwo ari cyane nk'ibindi. Muri uwo mwanya rero reka tumuhe ikaze kuri Imuhira Studio, abanze yibwire abakurikiranye Imuhira Studio, wenda bo bakubonye ubwa mbere. murakoze cyane ni kutwakira kuri studio za Imuhira nyine. Hanyuma amazina ni Ndayishimiye Patrick Ushari. Banzangira ngo ari ibyo yagije, sinzi ko hari ikirezi aho ngaho bagikeneye kindi. Ndi umukongomani wo mu bwoko bw'Abanyamurenge. Bivuze neza cyane, urakoze. Tudatinze tudatwaye umwanya munini, reka twinjire mu kiganiro cyacu. Ese nkaho ukunda gusoma ibitabo, ni nk'ikihe kintu uba uzi cyaranze Kongo twovuga, cyangwa se ibihe bitangaje cyangwa ibihe byiza cyangwa ibihe bibi, icyo ari cyo cyose cyaranze Kongo, igihugu cyacu, ni ikihe? Murakoze. Kongo ifite byinshi biyizwiho muri domene zigiye zitandukanye, ariko ugiye uvuga Kongo ni izina rizwi mu ruhando mpuzamahanga, umuntu wese ashobora kubaza kubw'impamvu z'ibikorwa bimwe na bimwe n'imitungo yibitseho amahanga yirukira. Ariko muri kahise kayo ifite byinshi, harimo kuba ari igihugu cya Afurika cyagezwemo n'ubukoroni nacyo kimwe n'ibindi bihugu bya Afurika. Cyahoze ari akarima k'umwami w'Ababiligi Leopold. Ni igihugu kibitseho umutungo kamere mwinshi ku buryo bushoboka, buhagije pe, ariko kikaba igihugu kandi nanone kigikene mu buryo bushoboka, kubwo kutamenya gukoresha neza umutungo wacu, kuko no kubura amahoro. Ndibwira nimba nibeshe ni igihugu kigira gatatu mu buryo bw'ubukene ku isi nzima. Ariko nanone ni igihugu gifite ubutunzi bukomeye bw'amabuye y'agaciro, nk'aho twavuga yo mu bwoko bwa uranium. Navuga ko igisasu carangije intambara ya kabiri y'isi cyatewe ahitwa Hiroshima na Nagasaki, abantu barakizi mu Buyapani, cyavuye mu kirombe cyo muri Kongo. Cyavuye muri kirombe cyo muri Kongo, ni uranium yo muri Kongo. Donc ni igihugu gifite amateka bene nayo y'ubutunzi, kikaba n'igihugu kinini ku mugabane wa Afurika. Kuri ubu ni ikigira kabiri, ariko nanone kandi kikaba giteye isoni ku buryo ubutunzi bwacu gifite atari nabwo gifite mu bundi buryo, kandi cibitseho umutungo ariko nanone udafite ico kimariye. Amagambo make n'ivyo bisa n'ibizwi kuri ico gihugu. Niyo mpamvu navuze ngo inzu y'ibitabo. Hari ikiganiro twakoranye n'umuvandimwe yitwa Socrate ubushize, barakibonye abantu kuri Imuhira Studio, mugikurikirane neza mucumve. Nari mvuze ngo ni inzu y'ibitabo. Avuga ko wenda hariho abantu benshi bagiye muri domene tuvuge y'igisirimba gusa na domene yo kuririmba
mu banyamurenge cyane baja nko mu makanisa. Niyo mpamvu nari mvuze ati ni byiza ko boza bategera n'ibi biganiro birabigisha kandi bikabafungura amaso, niko novuga. Bambabariye cyane gukoresha iryo jambo kuko riba rigoye, kubera ko abantu b'iki gihe nyine ntibakicemera uko bateye. Ni byiza ko bokwiransenya mu bintu byose, bagakurikirana n'amateka nk'uko wari utubwiye. Abenshi ndahamya ko wenda batari babizi ko icyo gisasu cyakozwe muri uranium cyatewe Hiroshima na Nagasaki cyavuye muri Congo, kandi tugomba kumenya histoire y'igihugu cacu. Urakoze cyane, turabigushimiye, kandi uzakomeze ushishikarize n'abandi basore ko basoma ibitabo. Ni ikihe kintu uzi cyane nk'Imurenge, cyaranze Imurenge, ikintu kimwe cyangwa amateka y'Imurenge? Imurenge bafite amateka asa n'ayihariye aganisha kuri ba sogokuruza ndetse no ku bwoko bwacu muri rusange. Nicyo kintu cy'ibanze gihari, ubwo kuza kuhatura bwa mbere ari amashamba, bakagerageza kuhaca inzira hagaturwa, kuko mbere y'uko bahatura hari amashamba kandi ataratuwe, yari harimo inyamaswa z'inkazi, intare n'izindi ngo ni za rumungu. Donc iyo bavuga Umurenge haba hubakiye ku mateka ajanye no guturwa kwaho kw'abanyamurenge, kuko mbere yabo, yego simvuze ko wenda ntawe ari bwahagere, ariko ntihari hatuwe kuko yari amashamba ataragerwagamo n'abandi. Ikindi kintu, iyo umuntu avuze Umurenge byibutsa abantu byinshi. Turacari bato mu by'imyaka, ariko iyo tuganira n'abakuze batubwira ku bijanye n'Umurenge, ibyiza byaho iyo bavuga bitwibutsa urukundo rw'abatubanjirije rugenda rutituka muri no minsi hagati aho, urukundo rw'abasogokuruza ndetse n'abasogokuru bashakana ba data bagiriranaga, ku buryo bagabiranaga, ku buryo bahanaga, ntibagire usonza ngo asonzere mu bandi. Donc ni bimwe muri ibyo ngibyo. Ikindi kintu umuntu yavugaho ni ubutumwa bwahavugiwe butavangiye, bwari bukicuze bugifite umwimerere wabwo. Basogokuru buriya ubutumwa bwabo butandukanye n'ubw'iki gihe. Ubw'iki gihe abantu bagwiriye mu byo no kwita mu gukizwa, ariko babaye benshi nk'igihe cy'umwami Constantin ayoboka Eglise Catholique, yazanye benshi, byatumye abantu benshi bayoboka ubukristu, nyamara nico gihe ubukristu bwatangiye gutetuka, nico gihe ubukristu bwagiye buba nabi. Nico kimwe no muri iki gihe gitandukanye n'igihe cy'abasogokuru. Igihe cy'abasogokuru abitwaga abakristu bari banyabo. Donc iyo tuvuga Umurenge twibuka ibintu nk'ibyo ngibyo by'igihe by'abasogokuru, ibintu navuga ngo by'ibihe bya original bitari ibihe bisa n'ivy'iki gihe. Majambo make ni nk'ibyo novuga iyo mvuga bavuze Umurenge je numvamo cyane. Urakoze cyane. Hanyuma buriya ni byiza ko urubyiruko cyangwa se abana barumuna bacu bari bakura biransenya cyane iyo bavuye bamenya n'amateka y'iwabo, ndetse bamenya n'ibiri kubera iwabo. Kubera ko ikintu cyane numva ko cisha abantu nuko bagwana n'intambara batazi. Buriya kugwana n'intambara utazi birarusha, ntabwo umenya n'uko uyigwana. Intambara utazi uko yateguwe, utazi uko byagenze. Niyo mpamvu nabashishikariza cyane ko twatangira zero tukiga, hanyuma tugasoma ibitabo, tukamenya impamvu, tukamenya n'amastrategie atandukanye. Ubu rero nibyo nashishikariza n'urundi rubyiruko. Hanyuma ikintu cyane numva ko naguhamagariye kuri iyi televiziyo, utubwire hejuru y'intambara iri kubera iwacu, ikompare n'intambara iri kubera muri Ethiopia y'Abanyatigray. Iyo ntambara abantu bashaka nko kuyisanisha cyane, bakavuga ati nimwe, ariko ubanze uduse n'abayidusesenguriye, utubwire naho wenda bishobora kuba bihuriye, impamvu yo bari imwe cyangwa se impamvu yo batari imwe. Umwanya n'uwawe, reka tuguhe mikoro
nta ukuvugiramo. sawa urakoze cyane. Iki ni ikibazo gisa n'ikitoroshe. Ibihugu byombi bisa n'ibifite amateka atandukanye, birimo n'intambara wenda gusa nk'uko bivuze, ariko kandi zifitemo amatandukaniro. Igihugu cyacu cya Kongo tuvuye kuvuga ku bikiranga niyo kivuzwe, gitandukanye cyane n'igihugu cya Ethiopia. Mvuga ngo kiratandukanye nuko bidasangiye amateka. Igihugu cya Ethiopia ni igihugu gifite amateka akomeye mu buryo bw'imitegekere n'ingoma yacu ikomeye. Navugamo ibintu by'umwihariko kigenda kigira kuri cyo ubwacu, kugira ngo nze kwerekana uburyo ziriya ntambara zitandukanyemo. Ni igihugu kitigeze gikolonizwa kimwe n'ibindi bihugu bya Afurika. Nicyo gihugu cyonyine ubwacu muri Afurika kitakolonijwe. Abataliyano baragerageje kugikoloniza igihe abanyaburayi bigaburiraga Afurika yose, bashyira ku meza mu Budage. Bizeye amateka barabizi, inama y'Iberere mu 1885. Abataliyani nibo bari bahawe gasate cyangwa se igihugu cya Ethiopia, hari ku ngoma y'umwami Menelik wa kabiri, ariko bagize defete ikomeye cyane, barananirwa. Baje gusubirayo hafi aha mu 19 mu ntambara ya kabiri y'isi, ariko nanone ntibabashije gukoloniza nk'uko bakolonizaga ibihugu. Bagizemo igihe cya occupation kigera mu myaka ishika nk'itandatu, 5 ya violence gusa, ariko itari ya colonisation. Donc ni igihugu gifite amateka akomeye yihariye. Icyo gihe hari ku ngoma y'umwami Haile Selassie, waje no guhungira mu Bwongereza nyuma, ariko aza kuza nanone arabirukana, abakura mu gihugu abataliyano badasubiye gukoloniza igihugu cye. Urumva gifite amateka cubakiyeho akomeye. Nanone kandi ni igihugu navuga ngo cifitiye ururimi n'imyandikire yacu yihariye. Kikakigira nanone kalendari yabo itandukanye n'iyacu. Iyi myaka hafi 7 dutandukanaho, nk'ubu twe turi muri 2022, bo bari muri 2014. Donc bivuze ko ubu nyine bo bari muri 2014. Bivuze ko nk'ubu wowe ugiye muri Ethiopia, ubu usubiye muri 2014. No kuvuga tugiye muri Ethiopia tuba dusubiye muri 2014. Nako ntituba dusubiyeyo kuko niho bakiri ko bashika. Ni igihugu gifite kalendari yabo itandukanye. Twe le reste du monde dukoresha kalendire bita ngo ni kalendire ya Gregoire, ariko baracakoresha iyo witwa Juillet. Niyo bakiriho kubera impamvu z'amahame n'imyizerere itandukanye, kuko iyi kalendare ya Gregoire yazanwe n'umupapa witwaga ngo ni Papa Gregory wa 13, ni mu 1582. Donc ibo muri Ethiopia ni igihugu ciganjemo ubukristo bwo mu idini y'aba Orthodox. Ibo ntibemeye guhindura kalendare yabo, bakomeza kalendare yariho mbere y'uko iyi ngiyiza. Donc bo baracari inyuma imyaka 7 ishobora kubirengamo, kuko mu gihugu cabo umwaka ugira amezi 13. Amezi 13 agizwe n'iminsi 33 n'ukwezi kwa kabiri kugirwa n'iminsi 28 cyangwa 29 bivana n'umwaka turimo yari année bissextile, abari 29. Hama ukwezi kwa 13 kukagirwa n'iminsi hagati y'5 n'6, bivana nyine n'umwaka barimo. Donc kige kigira umwihariko wacu cyihariyeho gitandukaniraho n'ibi. Hanyuma rero ngaruka kuri kibazo warumbajije kijanye na ziriya ntambara zirimo. Hariho intambara muri Ethiopia zo mu bwoko bw'aba Tigriyani, ni intambara ziri kumara imyaka 2 izamukamo, kuko zatangiye muri kwa 11 2020. Donc kugeza n'ubu ngubu ziracarimo ubu tuvugana. Kuva muri kwa 11 2020 kugeza n'ubu ngubu ziracarimo.
ni intambara zikomoka noneho ku buryo ntari nsimbutse akantu gato gashobora gutuma abantu babyumva neza. Igihugu cya Ethiopia nanone kandi ni igihugu twita ngo ni nation fédérale cyangwa se état fédéral. État fédéral mu kiganiro twigeze kugirana bwa mbere nabisobanuyeho mvuga kubijanye n'igihugu cya États-Unis. Mvuga état fédéral ni mu gihe usanga hari igihugu kigabuye mu bice cyangwa ibyo bita ama province, ariko buri province cyangwa rejo ikaba ifitiye ubutegetsi bwayo bwigenga, bafite guverinoma yabo n'imitegekere yabo, ariko nanone bakaba depende kuri état fédéré ariyo igihugu cyitwa ko ari état fédéral y'Abanyethiopia. Donc iyi état fédéral y'Abanyethiopia itangira kuva mu 1994 kuva yajaho Abanyethiopia bihurije mu mpuzamashaka cyangwa se mu runani nk'uko abarundi babivuga, muri coalition parti politique nka kuriya tubivuga muri Kongo iwacu, coalition ya Gisegeti ya Kashe na FCC sinzi bene ibyo. Donc muri buriya buryo amashaka atandukanye yagiye yihuriza hamwe, arangije forma parti politique batangira kuyobora. Umutegetsi wari uriho kuva muri ico gihe yabayeho ari wo mu bwoko bw'Abatigriyen, nyuma aza gutegeka kugeza apfuye muri 2012 nimba ntibeshe. Donc ku ngoma ye yafavorije abo mu bwoko bwe kuja mu myanya ikomeye mu gihugu. Ni mu gihe kandi ubwoko bw'Abatigriyen ari ubwoko bugize ibice bitandatu bya Ethiopia. Donc ibice bitandatu kwijana by'abaturage ba Ethiopia. Urumva ko ni ba minorite, ni bake par rapport n'andi moko. Amoko arimo yandi akaba agizwe 94%. Donc 6% kubwo bwoko buza kuba ari bwo bwihariye ubuyobozi bwinshi n'imyanya myinshi muri leta. Nwaje kumukurikirana none yaje ari uwo muri ubwo bwoko, kugeza igihe haje kwimikwa uwitwa Abiy Ahmed ariwe uriho muri iki gihe wo mu bwoko bw'aba Oromo. Uwo noneho amaze kuza yaje azana impinduka muri ico gihugu, agerageza kwekilibura kugira ngo ashiremo mu moko yose mu myanya itandukanye. Noneho kugira ngo ekilibre rero byabaye ngombwa ko bo mu bwoko bw'Abatigriyen bigizwe inyuma bagabanywa. Donc mu kugabanywa kwabo ni wavuye rero iriya ntambara ya Tigray n'igihugu cya Ethiopia nyine gisigaye cyose. Donc bivuye ku ntambara isa n'iy'amoko, ariko kandi tuza gusigura mu bundi buryo y'Abanyatigray badashaka gusubira kwimwa imyanya, bakeneye nanone bwa buyobozi ko bukomeza kuba mu biganza byabo. Bisubira kandi nanone kuba bivuye ku ngamba Abiy Ahmed yagerageje gukoresha zo guhuza igihugu cya Eritrea n'igihugu cya Ethiopia. Ni ibihugu byari maze imyaka irenga 20 bitavuga rumwe. Donc abo mu bwoko bw'Abatigray nanone ni umwanzuro batigeze bishimira na gato, nubwo waje guhesha Abiy Ahmed kuhabwa Prix Nobel, ariko nanone bari yabo ntibawishimiye na gato. Donc urumva intambara y'Abatigray naho ishingiye mu yandi magambo, mu gihe iyi wacu itandukanye niyo ngiyo. Donc nje kubisobanura, muri Ethiopia bari muco bita guerre civile. Guerre civile ni iki? Guerre civile ni mu gihe haba hariho umutwe w'inyeshamba uhanganye na leta, urevandika swate droit zabo canke ibindi barevandika nyine basaba, cyangwa se akaba hari imitwe ibiri y'inyeshamba nayo iri kugwanira muri ico gihugu. Muri ico gihe ishobora kuba iri sport cyangwa iri no sport n'ibihugu bivuye hanze, ariko muri ico gihe abari guerre civile. Donc niko rero iriya ntambara yo muri Ethiopia iteye. Ni intambara y'ubwoko bw'abasivile buri gwana nirabushaka agateka kabo, mu gihe leta nayo iri gushaka kugira équilibre mu bwoko, bavuga ngo tugabana ubutegetsi hamwe n'abandi bose. Donc ico bacita guerre civile. Guerre civile yashobora kuba ishingiye ku moko,
intambara y'amoko ubwoko bwa dominye cyangwa se baminimize aba minoritaire bakirevolta. Yashobora kuba ishingiye kuri politike. Mvuze ku by'ubwoko urareba urugero ni nka ruriya nyine rwa Ethiopia. Yashobora kuba ishingiye kuri politike naguha ingero z'igihe cya revolution française mu kinyejana cya 19. Ubwami bw'abafaransa bari bafite ubwami bwitwa ngo ni monarchie absolue. Monarchie absolue ni monarchie imeze gute? Monarchie absolue itandukanye n'itwa monarchie constitutionnelle. Donc muri monarchie absolue ni mu gihe umwami aba ufite usa n'ufite ubutegetsi bwose mu kiganza cye, inshingano zose, imyanzuro yose ari we ivaho. Ni cagiye usanga ari ingoma y'igitugu nyine ubwami twazi igitugu. No muri monarchie constitutionnelle ni mu gihe usanga umwami afite inshingano runaka ziri limite. Nk'igihugu nka biriya bihugu bya Angleterre ku rugero twotanga, biriya bihugu bya Canada, biriya bihugu nk'ibyo byose bya Denmark, ni ibihugu bifite monarchie constitutionnelle. Usanga umwami wabyo afite inshingano ajejwe, ariko nanone constitution cyangwa se ibwirizwa shingiro, itegeko nshinga ry'igihugu rikagira amalimite rimuheza. Nkaho nari ntanze urugero rwa za Canada na za Angleterre, buriya Elizabeth ni ubitegetse byose, ariko nanone afite aho agarukira. Ari ibintu benshi batazamenya nyine utuntu nk'utwo. Igihugu nka kiriya cya Canada gitegetswe n'Ubwongereza, donc umwami Elizabeth niwe mwami wacu, ariko ministre wacu ubanye n'amahanga ni premier ministre, niwe batora premier ministre. Ni nkaho uhagaze mu mwanya wa president, niwe ufite inshingano zose z'akarere. Ni nka kure baje kuvuga mu Bwongereza bakavuga Boris Johnson. Donc ni ministre ubanye n'amahanga, ariko nanone niwe ufite inshingano zinini mu gihugu. Umwami cyangwa se umwamikazi aba afite inshingano ziri limite. Ubufaransa rero muri ico gihe Abafaransa bakeneye ko monarchie absolue yabo ihagarara, bagahindura bagashira muri monarchie constitutionnelle. Byaje guteza revolution française ariyo kandi guerre civile y'Abafaransa. Donc bivuye kuri politique muri ubwo buryo. Irashobora kuba kandi guerre civile ivuye ku buryo bw'amoko ndetse n'idini. Amoko niyo nanivuze ntanze ngero zo muri Ethiopia. Irashobora kuba ivuye kandi nanone kuri idini. Idini mvuze idini natanga ingero nk'izo muri Centre Afrique, hafi aha n'igihugu cyacu cya Congo. Centre Afrique hariho intambara naho imaze igihe, mubwizigiye muzumva intambara. Abasirikare b'u Rwanda, abasirikare boherejwe muri Centre Afrique, abasirikare ba ONU, donc baje kugarura amahoro muri Centre Afrique. Ni intambara zishingiye ku idini. Abamizirima n'abakristo bamwe bashaka kuvuga ati turashaka ko guverinema ibe ya Kiyisilamu, abandi ati turashaka kwiguma ari ya Gikristo. Donc ugasanga ni muri ubwo buryo. Izo ni guerre civile. Ishobora kuba nanone ishingiye kuri ideology. Uvuze ideology natanga nanone urugero rwa guerre civile américaine. Guerre civile américaine yo mu 1861 igihe cy'uwitwa Abraham Lincoln. Ni president warutowe wo mu ishaka ry'aba Republika, ngira ngo yari uwa mbere muri iryo shaka utangiye gutegeka muri Etats-Unis. Mu gihe cye yazanye politike nkavuga ngo ni ideology yarashigikiwe n'ibihugu byinshi yo gukuraho ubucakara muri ico gihe, kuko muri Etats-Unis hari ubucakara bukabije. Nyuma iwe aza afite politike yo gukuraho ubucakara, akavuga ati ko umuntu wese ari afite droit zo kwigenga akabaho nta umukoresha nta umutegeka gukora icyo akora. Hakaba abandi ibindi bihugu bigifite ijya myumvire yo kuvuga ngo umucakara ni patrimoine cyangwa ni umutungo wanje, nimba naramuguze ngomba kumukoresha icyo nshaka, ubucakara ntibugomba gucika. Muri ico gihe habaye icitwa secession y'ibihugu byari bigize Etats-Unis, bicikamo biriyonkora ibihugu bishika muri 7 byo muri Sud byiyonkora kuri Etats-Unis. Donc yabaye guerre civile américaine ishingiye kuri ideology yo kumva ngo uyu arambere umucakara, abandi ati uyu nta bucakara bukikenewe. Donc nico gihe abanyafrika batangiye kugenda babona uburenganzira. Donc guerre civile ishobora kuva mu mpamvu zitandukanye.
muri izo mvuzemo ngira ngo zirahagije. Ethiopia rero intambara bafite nico twita guerre civile. Utarakomeza maze gusobanura iyo ya Ethiopia, uvuga ko wenda itandukanye n'iriya iwacu, ngahe sobanura iriya iwacu yo ni yihe, ni guerre imeze gute, ni civile cyangwa ni politique? Urakoze cyane, none narishikitse n'ubundi. Donc nizo narishaka kwerekana uburyo ki Ethiopia intambara yaho ari guerre civile, kandi aho ntaragera ku iwacu guerre civile ashobora guprolonga igahindura izina, igahindura isura mu gihe habayemo ama violence arenze. N'ubundi muri guerre civile habamo ama violence mu gihe amakungu cyangwa se amahanga yinjiyemo, muri cyo gishobora guhindura amazina aja ku bindi. Niho rero itandukaniye n'iyiwacu, kuko iyiwacu ngira ngo ijambo risa n'iritandukanye n'ibitekerezo za benshi bavuga ngo iwacu hari intambara. Ndegere neza nyazagira uzayumva akagarukira aho ngaho akavuga ngo navuze ko iwacu hatari intambara, ariko mu yandi magambo iwacu nta ntambara ihari. Iwacu hari ubwicanyi, hari ubwicanyi cyo bita massacre kiganisha kuri genocide. Donc intambara ni mu gihe haba hariho umurwi runaka uri opose ku wundi, ariko mu gihe ahagurutse inyeshamba z'ubwoko runaka zigafatikanya na leta y'igihugu, donc n'ingabo za leta cyangwa se ingabo z'igihugu ndetse n'inyeshamba z'imvamahanga, zikaza zose zifite cible ubwoko bumwe, muri ico gihe ntiba bari mu ntambara, ahubwo muri ico gihe baba bari muri plan d'extermination, plan de massacre, ishobora kuba genocide. Donc iwacu ntituri mu ntambara kuko turicwa, ntitugwana. Ndatanga urugero, iyo gisambo kiguteye mu ijoro, donc kigusanze iwawe wigwanaho. Iyo wigwanyeho rero ntuba wagiye ku rugamba, nta ntambara wari urimo, donc uhuriranye n'igitero wigwanaho kugira ngo ucungure umutwe wawe. Muri ico gihe rero ntibavuga ngo uri mu bihe by'intambara, ahubwo waruje kwicwa uritabara. Nivyo bintu rero turimo natwe. Iwacu rero turi kwicwa tukigwanaho, tukitabara. Wenda harabavuga ngo undi kuvuga ngo nta ntambara zari, ngo bakavuga ngo twirwaneho iri gukora iki n'ibiki n'ibiki. Twirwaneho ni force d'autodefense. Autodefense rero no kwirwanaho. Mu gihe tuje guterwa hanyuma tukirwanaho, ntituba turi mu ntambara, turi mu gukorerwa ubwicanyi. Nimba ariko no bivugamo mu rurimi rwumvikana neza. Mu ndimi z'amahanga nabizita ko ari massacre, mu gihe ubwoko burunaka ari bwo cible. Itandukanye rero nabiriya bindi tuvuye kuvuga za guerre civile, kuko bavuga ngo baje barevandikiza droit izi nizi, naho kuvuga gusa ngo kubera ko uri nyanaka, uri umunyamurenge, reka tukwice. Nta mpamvu isobanutse, nta butegetsi bari kukwaka, donc subira gusa iwayo ngo uri umunyarwanda, ngo subira iki ngiki. Donc muri ico gihe abari ubwicanyi uri gukorerwa. Mu gihe ubona umusirikare w'igihugu ashobora gukurwa mu modoka convoy ari kumwe n'abagenzi be b'abasirikare bakorana musangiye inshingano, bakamukuramo bakamwica abasivile, abanyagihugu bagenzi be bamubona, muri ico gihe uvuga ko bari mu ntambara? Muri ico gihe bari mu bwicanyi. N'ubwicanyi bwateguwe, buri gushirwa mu ngiro kandi burambye, tutazi igihe buzanarangirira, uri finance kandi. Donc ubwicanyi burimo inyeshamba zo mu gihugu hagati, ubwicanyi burimo inyeshamba ziva hanze, ndetse n'ingabo z'igihugu zose zifatikanyije nazo. Donc muri ico gihe iwacu niyo mpamvu navuze ngo intambara ihari mu buryo buvugwa, mu mvugo tumenyereye, itandukanye n'intambara iri muri Ethiopia. Ethiopia bafite ibyo bagwanirira, ariko iwacu abatwica ntibafite ibyo bagwanirira. Nta n'imwe bafite, nta mpamvu n'imwe. No munsi ngo turashaka ko Minembwe gwivutwa muri komine, bwaca ngo turashaka ko mutaha, bwaca ngo inka zacu, bwaca ngo mwaraje ngo mutunyage. Donc ntibafite na motive n'imwe bashobora kuvuga, bakavuga ngo iyi ntambara turi kwirukana abanyamurenge tubahora iki. Muri ico gihe n'ubwicanyi gusa, bisha gusa
n'ibyakorewe abayahudi, holocaust yakorewe abayahudi iteguwe n'umugabo witwa Adolf Hitler, umunazi cyangwa se umudage mu ntambara ya kabiri y'isi nyine. Ni intambara yateguwe nayo igihe kirekire, uhereye ngira ngo igihe ari muri prison muri 1926 gutyo niba ntibeshe, atangira kwandika igitabo yise ngo ni Mein Kampf. Iyo Mein Kampf mu yandi majambo mu ndimi zacu ivuga ngo ni intambara yanje. Muri iyo ntambara yanje cyangwa se ico gitabo yise iryo zina nico yashizemo ideology zagiye zisensibiliza abanyaburayi bose kwanga abajuife, kugeza igihe mu ntambara ya kabiri y'isi yatangiye muri 1939 batangiye kwica abajuife kugeza ubwo bishe miliyoni zirenga 6 z'abajuife, babakoreye ikiswe holocaust, bakabatwika ari bazima, babacisha mu mafuru, babegeranyiriza mu makambi camp de concentration kugira ngo baje kubatwika. Donc ni ibintu byagiye bitegurwa muri ubwo buryo. Ni wacu rero biri kuba nka iriya ibisa nibi, bisa n'ibyabaye ku Bayahudi, nuko genocide zitangira. Mu gihe umuntu ari gushakishwa akazira gusa ko ari umunyanaka, nta kosa ashinjwa, ubwoko bwose nta kosa bufite, ubwoko bufite droit kimwe n'ubundi bwoko, nyamara gusa ngo kubera ko muri abanyamurenge tugomba kubica, kandi ukumva ufite droit zo kutwica, donc na leta ikagushigikira. Donc muri ico gihe n'ubwicanyi bw'indengakamere buba buri gukorerwa abantu. None kandi bigira gusa ahubwo abo dusa n'abahuje ibibazo bandi n'ubundi bwoko bwitwa ngo n'abarohinja bo muri Aziya mu gihugu ca Myanmar cyahoze ari Birmania. Donc n'abantu mateka mwavuga ko baje mbere y'ubukoroni, abongereza baje gukoroniza, mbere yuko baza gukoroniza muri Afrika babanje kuza muri biriya bihugu bindi bya Amerika na Aziya. Mu kinyejana ca 16 nibaza neza niba ntibeshe nko mu 1500 nibwo bageze muri gihugu ca Myanmar. Ariko biruka muri iki gihe muri Myanmar bitwa ngo nabimukira, bitwa ngo nabashitsi. Politiki imwe isa n'iyingiyi y'abariya bene wacu b'abakongomani bagira batwita ngo turi abanyamahanga, mu gihe ubukoroni bwatangiye turi hariya na mbere y'ubukoroni turi hariya. Iyo ureba mu bindi bihugu hano umara imyaka 5 ugahinduka umwene gihugu, ariko ukareba umuntu umaze imyaka irenga 400 ngo naritwa umwene gihugu, biratangaje. Afite ubwene gihugu, afite inshingano muri leta, afite mbivuge gute, ariko nanone baramutoza ibintu byose. Ni ya ideology rero yo kumva ko donc nitegura genocide, izo nizo zitegura genocide. Abarohinja rero nibo dusa nahuje ibibazo, nabo birukanwe ubu ngubu bari muri Bangladesh, nibo bibereye mu nkambi z'impunzi nkuko. Abarohinja agace bari biganjemo cyane muri Myanmar nakahe? Na gace kegereye Bangladesh nyine ko muri Noro, ni mpaka ni minorite, donc n'ubwoko bukeya nabwo. Agace izina sinibuka neza, ariko ni hafi n'umupaka wa Bangladesh. Donc bari teraganwa, amakungu arabihorera, ntiyagira icyo bivugaho, nation zinira batererana, ntiyagira icyo ibafasha. Donc kubera ko ari ba minorite ntibagira icyo babafasha, ntaco bishoboje, baricwa inzara ikabica, kwirukanwa umubonye aramwica. Donc ni intambara zidafite aho zishingiye, cyo kimwe na ziriya ziwacu dushorwaho bitero bidafite rezo, bidafite impamvu, n'ubwicanyi bwateguwe kandi buri gukorwa. Niyo mpamvu nanivuze rero ngo izi ntambara z'ibi bihugu byombi ziratandukanye pe, ziratandukanye. Nico kimwe n'iziri muri Noro mu gihugu cacu, nanone ziri za Butembo na za Beni, aho ziranye shamba zo mu mutwe wa ADF nawo zo mu Bugande ziri kuza zikica abanyagihugu batari kugwana nabo. Donc n'ubwicanyi bari gukorerwa. Iriya ntitwovuga ngo ni intambara nanone nayo, kuko ni nyeshamba ziri kuza zikamasakra abanyagihugu. Nico kimwe n'ibiri kweri wacu. Donc
mu majambo make iryo ni ryo tandukaniro ushobora gutanga riri muri ibyo bintu bibiri bisa n'ibyitwa intambara byombi ariko bifite ubusobanuro butandukanye. reka tugushimire cyane tica, batamuzi yitwa ku izina rya tica nubwo atabivuze. Iryo zina n'ubundi ryavuye muri ibyo bintu kubera gukunda gusoma cyane no kumenya histoire. Hanyuma murabona abakunzi b'Imuhira Studio busa nkaho butwiriyeho, ni nkaho twakoze amasaha agiye, wenda umwanya ku mpamvu z'umwanya, ariko mutwemerere ko tuzagira partide y'iki kiganiro kubera ko mwumva ko ari ikiganiro cyiza cyane kandi naje ubwanje kiranyenterese bimwe bikomeye. Nimba wumva ko ikiganiro twazagira parti ya kabiri yacu kugira ngo dusobanukirwe neza byimbitse, muzatwandikire cyane no mu makomantere, hanyuma tumubagarurire. kandi reka dusoza tugana ku musozo kuko amasaha yagiye. Ngaho gira wenda akamesaje kamwe wogenera wenda nimba ari abanyamurenge muri rusange cyangwa se abasore n'urubyiruko, hanyuma ugire n'ijambo wagenera abakunzi b'Imuhira Studio. urakoze. Urakoze cyane, nje kubashimira kuba mwadutekereje kugira ngo tuganire kuri iki kiganiro. Hanyuma ubutumwa natanga bwa mbere ni pole ku bwoko bwose muri rusange, bihangane. Ibihe turimo biragoye, ni ibihe biruhije, ibihe umuntu atazi igihe bizarangirira, ariko igifite itangiriro kiba gifite n'iherezo, kandi abakora ibi bazabiryozwa igihe icyo ari cyo cyose. Dufite ingero zinshi z'ibihugu bitandukanye, abantu bagiye bakora ubwicanyi nk'ubu bibwira ko bizahora uko biri, ariko bwaca ubutegetsi bugahinduka, bwaca uko abantu babona ibintu bigahinduka, bikaba mu buryo butandukanye. Abakoze birya bakabiryozwa. Ubwoko bwacu rero nababwira ngo nimureme, mwihangane, ibihe bizashira maze turonke ibindi bihe byiza. Ariko nanone ntitwabironka gutyo gusa ngo bizava mu ijuru, ntitwabironka ngo bizava hehe byizana. Tugomba kugira uruhare muri domene zose. Ati uruhare muri domene zose gute? Abashoboye bakora ibyo batekereza, ariko biganisha ku gufasha no gutanga igisubizo ku by'iwacu. Ariko nanone kandi ikindi nongeraho abantu badakunda kuvuga, we udashoboye gukora ibyo utekereza aho uri, gerageza mu byo ukora, byo wiga, wige nk'uwigira igihugu. Wige nk'uwigira igihugu, kuko ejo n'ejo bundi igihugu kizakira, kandi kizakenera abakadire b'abaprofesiyoneri, kizakenera abantu nk'amwe. Niba aho uri utagiye ngo ugire icyo ukora, aho uri nanone gira icyo utegura. Hanyuma numara kugira icyo utegura, umunsi utazi, umwaka utazi, kizagirira akamaro ubwoko muri rusange. Murakoze. Hanyuma abakunzi b'Imuhira Studio namwe turabashimiye, mukomeze kudukurikirana. Ibiganiro tugira ni ku bwanyu, hanyuma n'ibindi mwakenera byose byo mwifuza mwatwandikira, ari byo dushoboye tukabiganira. Ni amahoro.